Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka kendai terik mutabna jiliu arhajar arpo, UMLA jongka North Shillong constituency uba adalbot nangrum, ringkat kejiran lang UIGP uba Gabriel Yang Rai, urang basnong kasnong waingdo uba R Marbanyang, UDSP Udi Prasad. Kilahir le jurep ya kekenro balatwa jongka Police Reserve Quarter, bat jurep ru yakinala ki batuan nakanika quarter jengki pulen. Habekran bat uba adalbot nangrum ulaong, bakani kekenro hakajing sisa kelatwa nadu senam baladam. Bat kelasimpor hadu sisnam duna bantai biang ya kanika kenro. Belawan banpek mereka jingtua kelatuan itu mulai Julai musim Senin, tahun dari Julai. Dan dari nakada aku tinglong di Kamariang musim lalang kembali. Dan nakada aku jinglan ketika fund position yang ke government yang ada pro sa BGP, ada yang di kelas simpian ada musim Senin kemarin malah banyak tentang fund position. Ini kan apa par ke sungu ya IGP jadi Pak Gabriel Yang Rai. Kalau keluar bandawan kerang sini ada DSP Prasad rengkat bagi officer ini yang tani dan ru bagi engineer jungi ini ya litan di ngeleng kesong itu pak kesong pak kan dari kadalangnya kita don sibun di distrik dengan syukur pak hadin bang ala ngapai kini kaya tu katsan sini dengan syukur pak ya home department kamtam ya minister badan buron ini rengkat chief minister ba kimpul kendiat kepor ba kila ban naik kan pot pe jadi julang jiman jadi niki quarter jadi marki ki they are serving us ini kuar kindan condition living ka quarter ke ban kambiang ka drilling system di ban biang ki sopikan di ban biang tinang kapor ngila ot sa government tendi nakaliang ka police department man kapor di ot kilale kala kan kila kan bagidan ka fund position bu kala na do kapor yung ba bibet na do kapor yung ter do dokter mengamak danger thank you kani kam mo jona entire returning war jona kani police se kani ba sateng mutala kharsan asas kan ta nyai borom yaki kamli ki misar ki balik hendrai ka shalom kani ka kamar sateng ti ngya budin hadu menta kalong ru kajingma nomor kowe kalong bag lalap itu lagi kalong ko contoh apa drainage ka sanitation dari ka police department to beri nak reserve kelai ada joko benta kemudian konsan kalong ngai kita terpang yu home minister di ba lakmen romboi blashim kia hadian ba ngayo ban persengoi nomor ba por balik ada ban IPST RCN license of home minister ba James sama kenrai antip parki iki daw ki bapolong ba mi semala ban sim jing sedang kenrai kana iPad ki publik kerpang nanti di minister present minister mata blashim kia buat di belah Syam bagi Pak Madoh Hakban sedang ini ke kam ni la penduduk gaya kalau jadi sistem dia berkani kalau ke don tak insecurity mo yang ini ki surrounding ini ka sanitation jing mi jong ni ka leakage jong sanitation tak ini surrounding Indo borok koi ka senam san senam dia nakaliang jong aku ni budin buat kerpat ya ka home department home minister buat government makin prioritize siki bodong kam nomor kini ki calamities idon ki man calamities no natural calamities ini hakban susu impua ya kabangun ya kedokti wei hadian apot makani kalong nampak ba ka jom toy jong ki sounding makam tang mana kapal ki ba kani ka jing idon ka proper drainage idon ka sanitation bopiang kala khata ba ya ka jonong joman jong ni ki marjan mat par jong kesno